Bugün mezara geldim. Babamın mezarına, anamın mezarına, nenemin mezarına. Bugün Arife günüdür. Geldik bir Fatiha okuduk. Kardeşlerimle, bacılarımla geldik. Dua ettik. Allah herkese rahmet etsin. Herkesin mekanı cennet olsun. Herkesin hayrını kabul etsin. Bugün ara sıra geliyoruz. Her zaman fırsat bulamıyoruz. Ara sıra geliyoruz, gidiyoruz. Allah herkese rahmet eylesin. Bugün günlerden Ramazan arifesi yakınlarımızın mezarına geldik ve dua etmeye geldik buraya. Bu yağmurlu günde işte bütün ölmüşlerin ruhuna El-Fatiha okuduk. Vallahi herkese rahmet eylesin inşallah. Başta Gazze olmak üzere bütün Müslümanlar kurtuluşlar vesile ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. والله إيرو صالية اشترى بش أم هتنسر مزال أم ياسينات خونن قرآنات خونن أم دعات كن أم بخدت على فيقة جباني عفرو مفغيرتك خدت على برحمة خب واربك خدت على ربي يا مش خدت جيتها فبك جنات قبرها وبك نور وأم تفجش خورة دعات كن أم جوارة جيت كن أم ريش خو أمن وام بيجنا شيء روجك خوش من شرفه شو دعاء متكن قبول دبن ان شاء الله ما ياسين خوندنا ما دعاء كرنا وفام هاتنا ما قومي ورن وزيارت كني جبارا نفشكي والله شوام ناين امري فاريناتين زلامي من اشتربش لفريبل كي حبي ما انا ابي من مثلا صف اقربها هنا باشقه جي تلمز جي هنا مثلا القري صافارو جي هنا جا والله ايرو بارانا ام توا زيارتكم باشا بدلي مايا عربجي أزلتنا بزوره بأمر بأفدر مالا مايا أم فيكا تشونا جابية ملمش كر أو كفنجي كراسي مانا نه أوه başka tişteki mel ve dünya etine go karbin gençler daha güçlüdürler daha kuvvetlidirler lmeja xubkun Kur'an'a xubkunun dine xo nas bikun basa أمي خو خلاص كن وكي دي ولا جاريسي بوشة أري ولا خدت على موت تفعفلوا مفغيرتك